Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari cakar dulu. Apa lain? Apa bingung ibu? Yang aku boleh cakar dulu kiatin roni. Dia terkena mari gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malasilas sini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sininda toma lebih dan yang sila suruh malabiki yang keweh yang masih Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah. Ia muahrimun ripapoji dan yang berasalam. Pada kita paisi kipai memasalawak masalau di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamuarin asani-asana adab bungat tak iyewi asoy. Ang kamatoy rito tali na lebah nasan ramasama wang Allah Ta'ala di napa janay tagi nasabak patangga ata maturu di parentan makoto parupaymang ang kamatoy rito nabilan nabintak sebagai umat maturu apalan na matu wat dingirialang pandagarangan rilalang atutungan linota makoto parupaymang wat ditoy manca jipak bajalanan kriya suri mundrin ng Allah Ta'ala mati insyaallah. Amin. Amin. Namo amin na wadoroto. Do baiguray. Sidang jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati seluruh bapak kepala desa se-Kecamatan Sabang Baru. Yang kami hormati seluruh korwil, bapak-bapak majelis taklim, imam desa, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, serta tokoh-tokoh yang lain. Begitu pula seluruh para undangan, ibu-ibu majelis taklim, serta seluruh hadirin wal hadirat, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meluandang peka Bapak Ibu dena nalirampe kita sedi-sedi di samping dewi sengini gani gade tiap kasih to boleh tombak. Tapi insya Allah berkat duduk dan temu kita malam ini kemana ngiritu yang masih Allah Ta'ala. Terkhusus teristimewa alena al-mukarram wal muhtaram Kiai Muda Ustadz Ali Mahendra. Situganda masih risiri kama bicara koyolo na alena beliau. Bagay alena Kiai Muda. Iya kasih Kiai tua ni. Tapi belum dia guys. Taruh ni terkuala wewe, taruh to ni terkuala tanah, nasabak angkan dia sepasuruan ribu. Sila suruh malbi kerja, kalau malbi kerja angke yang awasnya di Allah Ta'ala. Berbicara persoalan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajajikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narampe pong Allah Ta'ala nilalanna ako ng malabiyib. Terima kananna. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Banyak kuseti pamasemalanya na punay ini wawang matapuli.
Namun engkana itu diutus seorang rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka untuk membacakan ayat suci di antara mereka dan menyucikan jiwa mereka. Jadi ya Rabbal alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di farsada bumi ini merupakan ipamasik dan niapa penyaru. Riayat lainnya narampe pemalataan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yaro narek kona werek ipa penyaru ko Allah Taala. Ang kakiri itu si mata rampe-rampe. Ang kakiri itu si mata tepaja muling-muling ipa dampena. Bantuan ada. Apa yang kita lakukan pada malam ini madam peramperina kita insya Allah merupakan ibadah. Jadi kira-kira namanta ni saya sasila suratta yerode nelore Imam Maulud Tawib. Ini yang pertama. Yang kedua dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijajan di tanggal 10 Rabiul Awal Madinah 10 Saisa ipan cerita tanah bertuangi makada 5 rukun na selenge 6 rukun na tapure seti ihsan jadi 10 makalemi upakna engkales seti boleh disana sewana iya 10 kira-kira de panasokku tak peta ini dari kusaleng ya sengaja. Yang kedua, pada tahun itu disebutkan sebagai tahun Amul Fil, tahun gajah. Pada dendrek, nabaca alena, palagunta, surah Al-Fil. Magina tahun gajah Bapak Ibu tanda pekan. Engkau rahasia maraja nataru pong Allah Ta'ala. Magina ditelai Amul Fil. Yang pertama, Yeruba tak kalena gajah maka raja. Ajena tu gajah maka lumpuh. Yero gajah yang dari sebagai tentara di Abraham untuk menghancurkan Ka'bah. Akale barakar di rupa tawi. Dari ku engkau tahu nakan nasib di penyakit dari telaik kaki gajah. Tadam pegaka. Bagai marisa-risa itu saulasan. Ajak kamar kan di Palawagan kita sila surat tabali bola kayari ka ini na akan na uru ajena seperti kaki gajah akale barakan na gajah pero madora dari Allah Taala na muka engkana menyerang Ka'bah. Yang kedua, engkai takap po burung ababil tiwi batu-batu becuk mami na paden batu-batu ewe mati gajah. Ada akale baraganda Pak Purana Pak Tenya Doktor. Kenapa? Karena itu bukan lagi ujian, akan tetapi melainkan peringatan dari Allah sebagai azab. Magina Pak Purana Doktor. Nasabah yaro rilalena agama kan yaro Pak Purai buat rupai. Engka italla dawa, engka italla syifa. Aga paling Purana akal barakan na batu-batu benatiri di kurung ababil. Yang pertama toba kengeh di kuang Allah Ta'ala. Yang kedua musti masjidekai. Dawu mardakun bisodaka Quraimin lasanun nasabak pasideka. Magina pasideka itu tak pegeka orang yang terkena dengan penyakit gajah. Tetangga-tangga dari tahunan. Yang pertama penuh perhitungan maleke maseke mareke kabar titan butelo natapi sandu dalam mana ini. Jadi ada Purana masih dekat persoalannya kemudian mega atau iya pernah melok masih dekat dari kemalasai magi natakap polasai magi nandole sulasai boleh doktor nakurai kolesterol na paja kolesterol na mendre gulana paja gulana kasih mendre tensina magai apa ini dimelok mandre galak calalena tasih kami kembali ternyata di dalam agama dua rupanya papura maka rena kita kullu da'in dawa ungke
lasa engkamana ni Pak Purana. Aga nakan dayaro Pak Pura doktoro. Makanya dari kolokan di doktor Bapak Ibu, maka ada maga itu. Pati-pati sa tinisiku ay nalani ko ang palagi. Nalani ko deres. Yaro Pak Purebe aga taroki koro. Mengobati sakit kepala, mengobati sakit gigi. Jadi nari ko boleh ku doktor di wajah masoli na nena pajala sata ada kamacai. Maka dia memang mengobati, dia maka dia menyembuhkan. Apakah itu tak pemandangan aku wajah tu di masoli di mana pajak? Maka dia memang mengobati, dia maka dia menyembuhkan. Makanya di dalam agama engkau ditelah syifa, ada yang syifa penyembuh. Boleh aku ni aku rangi, boleh kau ni pajak pir, pak dua ngengin dan lain sebagainya. Jadi dia nak kada boleh kau sandroi. Apakah tu si ibu napi matu na sopa do si ibu ni mas sandro diri kanan. Tanda apa kan? Biasa kini atau mas sandro ibu. Atau ini biasa mas sandro. Tanda apa kan? Maka dari minta man ataka hinan ni tahu loka mangolo di sandroi pas aluhu wasaddaqahu na inapa makutana ilin na patongan adan na sandroi la yuqabalus salata arba'ina lailan ang kato makada arba'ina yauman nigi boleh di sandroi makutana na inapa ilin na patongan sandroi dena itarima sampajanna patapulo asona yari ka patapulo wandina magani lombi masando sila suruh malapika na niya atau malapika yang engkau yang diamasai kong Allah Ta'ala. Hikmah yang kedua Yerona binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam napi 20 ditampung na indo na mate bapakna. Anda tahu meliwat tujukan celeng ko guru na bapana lesing di onrol di telai abwa mate si indona arwa tahu riana di nenena mate topa nenena 10-20 riana di amurena na inapa ipat guru madangkan narapi 40 tahun indo pasusunna nabita angka di tella Syuaibah angka di tella Ummu Aimanah angka to di tella Halimatus Sa'diyah. Apa artinya? Mate tahu sama nama kada masa kecil Rasulullah penuh dengan perjuangan. Ada melok nak pitap ko ngalatana ipakampi bembe diri umur datang. Ada pipa baluni. Ada melok nak pitap ko ngalatana maka ternyata ya paling dari kumelo itu ibu mesti berjuang. Ada yang perlu asap baraku. Tegaga kajajian nai tamata dan kalinga da juli makuto pero natokang ati si bawanawa sangadin na chepti ni solusinna sabaraki apa narekode ko sabara yana matu memompola sa atie sere atie tadde atie ekur balibala nalaman ng tupak sila suruh malapika na niya atau malapika yang angkeweh niya maseri ko Allah Ta'ala. Maka dari itu ia patut nayulek patway sunnah na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ko igolay min biasa ngi asak barakah. Dasuruh ni Nabi tamassidaka asidakaki ia patut ibilang ni masidaka na reko sikmana na ceri asak barakah. Magai kira-kira dari kode atau sa barak ibu masidaka ko masigie. Nade natabang masigie nulle kapale di mandana. Maka dagato na pego panitiaywe pura na masidaka edi pagaga bangunan na masigi maka desyan na tasidaka ibu na sa tonriolo siya gamemang 10 tonriolo na pajamanan na. Hadirin silang jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, magi na pasidaka maka dari kude de yulle masidak berupa materi berupa uang asidak kan ini sabak sujadan yang kuna pakai mopi masam pajak tau ke masih giel lagi mau apa tu apalana masidak kan ini sabak lipat
Aja na ya pada masih dak kalipa nakot tama icale. Bagi na Jawa. Biasa mana ni kapat terima lipat. Biasa. Ar-rashi wal murtashi finnar. Tau isogok si bawa to masogok tama mana ni neraka. Nabinta makada. Dini tahu. Iwerek lipak ko cale natarima lipak natarima kulay natarima ampalo natodok cale si bawa tama neraka magani makada ya ustaz wala bami lipak wala ni kulay tanya to cale utodok we kadua tama neraka taballe tawe Mage, biasa kita lima lipai. Ini aja dong. Sila suruh malapika niya atau malapika yang pegang niya masih pengalatan. Namun itu way rino si kaca. Narikoto yang sidakkannya po imangnya. Na inong imangnya itu way si kaca patapulo barakan na patapulo asoda de na paja lari barakan. Apalagi nariko si dos. Kato na biasa mate makadaya ustaz teko tak walinga imangnya senti pada pulau kisi matua sona na walinga si ese kipa sila suruh malabika na niya kung malabika yang kaya maseri pengalatan kita hidupkan sunnah jadi aja na yolo na maloko bicarai ibu bapak-bapak aja na yolo na maloko bicarai apa megato si kuma bicara tareka si kuma bicara ma'rifah najapui kuangi si runtuk kuangi bahkan napalak mana dalilek napalak mana kita apa yang terjadi sekali na kita bate na majenne talle majenne na mapangewan ni masalah Jokowi kita bate na tama masigi aji atong aji abiona yon na patama bahkan kita batena minum aro watuna sebelum pilpres Bapak Ibu mapangewang kita we masalah agama ang kani mapangewang masalah cadar ang kani mapangewang masalah sulara tak gantung ang kani mapangewang masalah hilafiyah ang kani mapangewang masalah hilafah elengka dalelena elengka kitana sisan na mapakoti Jokowi ang kamana ni hadir aga na pegaw minut tatongi aja na naman ko bicara ipa padongkan na ya pala madatu hadis na paidili minut tato tadang mga ka aja na mabela ustaz lagi ale kumatong cerita talle macara mana ipendre ko werino bahasa na niya ipendre ko werino mantangga macara minut tato nabita na curita padahal pada sama kerana bita nareko minum ko tudak ko akatan ning na sabak jadi atamu minum ko baca bismillah upan naman lupay salah sewan ni dia talwe duwe ya tuway kura minunge magay apa si bawa ko tu setan yang minum bapak-bapak tanda po ka yaro biasa ko ki kantor ako ko kantor alhamdulillah biasa mo kakadiran yaro kasi Pak Galungi talle mapalariyoto na ito na ipuoto na yaman ko ninus si ibu-ibu makoto nako pasay puso ni matulili pole mapalancha malili po ay minut tato tapi dega ko sa bamparo dega makasih mana ibu-ibu ko sa bamparo insyaallah sa isa sila suruh malapit ka niya kung malapit ka yang kaya masir pangalatala adyan na tumabela Bapak Ibu ibu-ibu yaro na rin kumelo kimatoba kanung nasumnakan itu nabita maka pamulai jari ataumu na inapa pa jalo uyolo jari tengah jari manis kelingking napa indo jari sunnah yaro sunnah negia maka rin nabita sebelum mutoba kanukumu ajenne koyolo napa matoba ibu-ibu majenne mo kinare kumelo kimatoba na jano kani-kani
Magi na to parang lumagen ni yolo na pamatuba ada pengakaibu. Apa iyaro na red kurkura ni matuba matenne ni kanukuta na sabade na mapaci. Yenaro matu kanukuta mancaji sapi yolo na pangalatala na peko ni melo na sapi ki padeje na matenne iri watune na mapaci. Magani siaga ni kanukuta matenne. Maka dari itu yolota aja waktu baritan ngabanina pemali angkasi anak mundri mate makada memang pemali yolo pak pajen nangan apa kita we kamana mato baki na pati pajen nangan ngewe kena wale matu jadi kepadaan anak mundri padahal betuan na ada ya roh nare kumato pak puri wetuan nye nomor seti de mulai makate majene na pamatoba nomor 2 utale salah mani matukan hukumu tanya ibu-ibu mi bapak-bapak tadang pengekapa yarona re komaju kuruki yarona re komelo ki maju kurupa majene mati yolo dena masih lagi magi na perlu imajenne ya tu sesa na kamta maten na iriwat tu mapacin na rekopura imajenne. Yang kedua, sesa na kanukut ta pura ito bae, sesa na kamta maka dai nabi tarilalan na hadis asai lembe ikut anai. Makanya toryolota tu ibu toryolota na rekomadan na ikamna rontok rambutnya aga na pegau na lulung gemena na inapan na sapyak kubon na kalukwe magay dene melok tanda salah itu artinya apa upan na nalepo iasu gemeta kanubuta pada mo ilaw na ini nalepo asu oh mako pada ya ini persoalan kecil Bapak Ibu tapi efek nama karaja bapak-bapak tak ada pengekak biasa di magedeman biasa bapak-bapak tak ada pengekak jarona rekomelo di magedeman aja na to sila de mukti kwa ima ini na kire na mo tu akadami bismillah ya Allahu akbar rasan ya tu maka de dewa pala ni aja na akadabari wakante magedeman upurani yang penting kamu ya ro bismillah ya Allahu akbar nek ya ada napa ajeng nek iyolo napa kere manue ya to si biasa ini taman lagi ada ni si buto si jenne ki manue ale ni na majenne magi na macawa aga to si bato si jenne to makere ni na majenne tadang pengekapa palayado mitiro madarito ngayon itu ibu-ibu tu na calanan na magay mata calanan tapu nagere manwege na jene yolo padahal makare na minta ajenne yolo na pamagere manu tanya manu jenne ki mangami pala kiri candi manu apa ia tu yolo Bapak Ibu de pada gayasan ayam foto manu kampung mana mi malia mana manu yolo yolo na rekomelo ni malam pun tahu ke baja esimu ni anak-anak itu malam luman dari kumagaribi apa yang terjadi ya tu manu paling na reko ilalung ipole la iposo ni mapalla darana ya tu manu matadda jukuna upan na matar igere yana tu biasa na jambat tawe mandre yaro manu biasa sih mate ang matadda na sa gere na pa imam jamba mana ki mandre sa lagere si pa imam nasa si pa imam sa lagere padahal mapalay darana matadda jukuna yana tu pasabara iri caki manu sa balung igere dena ijenne maka dapat kau cara nak ngaji tajenne ki manue nasi tolong lu ni tolong aja nak kurani maka biru gaya sejenne meloi palang kuraki
Sila suruh lebih ke dunia atau lebih ke yang kaya di masjid pengalatan. Agapi malari ada biasa tuh. Angka cambi. Yawana dari kumapir anak itu. Biasa kimita. Aga gunana campingi yawana pere tojang itu. Apa ajakkan mana engkaji melok gangui ya lo mantuk campingi na kita pada mu alena na ita. Dina na gangguan anak. Oh, kalau pale. Ya satu ni aga. Yang kedua, narikoter di tanggapan ni anak-anak biasa tukar di tanggapan di anak-anak ibu deh saloji magai loi pasusu purato di susu na mampu na purato anakku miwasir loi isapui minyate loi capme ni hai na deh pada pajai jasa pandi baguana dito maka deh kurut tato pandritai pai anak tapi pai na sama mupang tabopangnya nana pura matu tabopang conga ki matulili angka tu cicak macawe magi na cicak na sama iya ro cicak taset di cicak tu angka jina tiwi angkor pale angka jitu na tiwi tu cicak makanya kada na bita apan na ulem punu cicak na sama sisa mi mupoppe 200 apalan ya tu angka jina tiwi makanya ibu narekomende kisah ke bola aja yolo na hordan na tapai cili maka dawe ide na sikan na hordan na si bago tapla mejana ni palese na kami ketinggalan ni ang kasi palese baru makukwe at aja ni yolo ta cili kita yolo ternyata mega cicak na yolo bolay manca jitanray makurang baca kurangi tahu ikan bolay narekomega cicak kalau boleh manca jitanray makurang sempadan tahu ikan bolay magai nomroi masalah jingin jadi yakin dan percaya boleh semua aku tanya na kota na paresar talon cicak na manila sampah sila suruh lebih ke dunia atau lebih ke yang kere masih pengalatan persoalan kecil tapi efeknya sangat besar jadi narekomelo ki passalam aleta makanya maka itu nabi narekortama ko bolam aper sallalado ko bagi na para luma bersalaki ipaguru anak tama bersalla magai na sabalalan na itu boleh angkajin ditalai dasin dan dasima yang tugasnya khusus na pangkaga itu malibine yang ko angka tahu pak lima susah malibine itu na bersalla angka dasin dan dasima bersalaki bahkan riwayat nabi tanaram pedi ini gitu mak bersalla rimolana Purana mak bersallan natama na baca kul huwallahu ekatelu insya Allah dena na mabali dui balancana yaitu pun na boleh bahkan barakah na maju itu pabali bolan tapi malemut pa malandre pa aja na sisa-sisa makanya ipagkuruan na naik mak bersallan ibu ang kato biasa minta leso dikasih anak na boleh si bolan leso ni boleh mengaji mak beresallah kencan ni anaknya assalamualaikum ang kani ang mak na tatto mak peribadi na salisa sana latu isali wat apa ko ito mato paling mak beresallah kencan mani ya satu ni kato boleh mak beresallah ni anak na nanoto si padahal mak kanina ditapat guru anak mak beresallah sila suruh lebih ke nanya atau lebih ke yang kaya masih pengalah ta'ala na merimakan na naroy puta para kayo. Aga pinapaguruan na kita. Napagu na surok na kita tumalabo-labo. Nasurok na kita makachua aja to maseke. Ibu-ibu aja na maseke bapak-bapak magkoto. Apa katoy bapak-bapak na tapisan luna na panrasa kasi benena. Loy matu mabalance benena si ibu si pasu proposal. Bapak na melok kino pasahin, aga melok mali. Melok ki mali bale, aga pi, bukan, aga pi lambaje.
mangingi beneni tani agapi tarasi seke mahagi maku tada mana sih ibu oh ibu harang itu malah kidui ko kantona la kaita nareko dei kodan nareko maka cuy la kenta nareko maseke iwan timwa jadi nareko maseke ila kenta ibu nareko maseke ila kenta ala ni dui ko kantona nareko 2 juta dui na ala ni 510 aja mo tala mana maka takkalan mo wati dito sinakot ko ala ni 510 yang balik katampa yang balik bolu na inapay na suricha-richa ipandriang ilakit ako tangaso ya kumakare ilakit na belundra patak na sunasumuma na kodan ilakit ta kare malundra meman tu aku tu inaw apa ini liwat tu seketa ibu aja tak masih pak aja tak masih kasih kata ibu siapa ni makuli ni dapur lagi masih ngopi sila-sila malapit ka na niya kung malapit kayang kaya masih kung halata magi na masih bapae kada mga kayo apakah tu makundray di na ilong pajiman na pimoto ko sugu man ni aga tuwing makati itu bapak tulin mo kagay sa tujuh ako tu pamoto ko tanres sa tangasoy di mong pajit na kada-kada ilakay na kada hindi ka di chete mana nasa gini ka di sa tujuang ilakay na nasa gini ka di chete mana si sanay tanga anak na pito si tanga agaw di chengaga mong sapa maka dito namin tayo po maro'ay tamin ka khairan palyagbat Allahu amaluha sabaina sana nigi makunray na kada ilakay na de gaga di chete mana palyagbat Allahu amaluha sabaina sana ipatu'y amalak na 70 taon na namun nasampanya ka solso matahat yung wani-wani ipatu'y amalak na magan narepoliso di matumamulong leso meman ni ang pengi di mana lakay tawe paano tadampol nga kakasipura kiwang kadakadan tadampol nga kapura kimunogo unan na tadampol nga kaya kutuburang malam di ko kanto tapa iniliwa to seketa ay doon dampot kimu narekmak ka na ni nabit ta ipat to amalan na de nagang naguna na pagkasibiyan ito sila suruh malapit ka na niya atau malapit ka yang ke jama seri kong halatala narimakuan na naribu aja na beto liman na kamase maka na nemo beto toriolota narampele na kihaji Abdul Malik Muhammad kalibelawa kilalan na kitabul hikmah aja mo kube na telurupan na makunray awar roseti makunray majekutan duan nina agalan tuan na tulimanan na matamus tutapana de na isa macawa-cawa iya na to si runtuh papadasi sa papadisi na yang kedua maka de turun ta aja mo kube ni makunray malasi makapal aga yase biasa makunray yan ale sulakay na boleh kantorong boleh digalung maka de boleh di majama maka de boleh na tapo makade ende no paling boleh mo andre katunan re katuyawa na patungko ang katutu bale ya sa kumporo yang katutu kaju lala na kase yang kumaw kacce palle ya sa kumporo kase de mule sa palle alabawan ni indoni ko bale yang pabatu wajay na palagang andre lakay na ya kumakwe bineta pa sa parabawan ni salo ng pamaliran jabu ko ito ni makapal yang ketiga aja mau kumeri makunray malumpoy bitina kena aja no pagi na malumpoy bitina iya na jok ka majam alakay na iya na jok ka mapalo lakay na si buto matawabo makita uto matulin sila suruh malapit ka na niya atau malapit ka yang kaya yasir kung alata-alata mo nga kayo pajay ito liman na nae kenapa ketika marah itu mampu kita lupa segalanya ang kasi tikis sa iyo lakay na masik ke indo na pananagan amma na pananagan ang kana to boleh na wato na kato boleh na mentay
tenta ni bicara to boleh na di pagaga kopi. Maka dia nilakay ng makna. Ibu ko kopi. Gora bene na boleh lalan. Kaga kopi. Gora sila akin, ibu ko kopi. Maka dia bene na. Kaga kopi lo. Ito niya maka biasiri bapak na niya. Maka dia kaga kopi. Dia na lupa niya gora. Inayi ko liwa si kemo. Tali bicara na lakit na si bawa to boleh na. Tapos makanya to boleh na. Eloka sa titime. Tapos makanya bene na. Di na pa manan na ilalo. Makanya ito di mulog pa jay ko na bapa na. Utama may ilalo kandan tulog. Isan nagtama to boleh na melok teme. Pag kami man ni bene na masta dyan mo rin horden. Yato nata atau boleh na magtarong na kandas to. Maka dega ga kopi mago niligora. Maka dabang man ito boleh na ibu narikudega ga kopi ta anjan na ta kandas to ka. Lobi ka kasi ternyata marah itu mampu melupakan segalanya ibu. Makanya waktu na iselegi guru taki Haji Daud Ismail. Maka dia guru hari sa malasaani guru tabu. Maka dia guru itu agana. Maka dia mapale agana sa doktor roy. Maka dia kolesterol ku makasih, gula ku makasih, tensi ku makasih dito ka makasih mana kalasarin na ikaw. Maka dia guru hari sa aga rahasia anak ku. Maka dia guru nakatya ito nasa nabita latak da. Ada mo tuloy macay. Apa tasisan ko tumacay. Maryawana tasisan pula sa ito bubuliang. Mucalay anak mo liwat tunarapa na kacay. Namo polo ajenan anak mo mucala. Ito nakalipo kacay may maliso. Tadapag ka. Yero biasa toryolota kurunta pa. Ibu macala. Nareko macala yung baraka tu pacala na kurunta. Yato si tomato makuko pwede na chala anak na pwede mabanta. Itanay gurunta kaya Haji Muhammad Rabi Yunus Marata tabi po maagin ng gurunta na rin kumachala pwede mabaraka. Samantara makukumita to batoy pwede machala pwede mabanta na nani. Magkanay gurunta yerong po na rin kumachala ko ajak mo chale anak mo si bawa setangi. Pegay na yasa pumacal na si bawa setani. Nari pumelong ko chalay anak mo. Chalay liwat tu pajam macay. Apa nari pumuchalay liwat tu macay mo. Si bawa ko setani macala. Na ito si Idi. Apa nasi pak sa di chala nari pumacay ki. Pwede macay pwede na manutu. Maka yan ang tunabiyasa makbalibali ananain ko tumatuang na papay. Sila-sila malapit ka na niya atau malapit ka yang keweh dia masiri ko ang alatan. Nintenta ni mabicara. Dewa ni Tante Asera. Koniro. Na mapamiri ko ni kumita. Itabay ki. Dito patacaw. Insyaallah tahamon ikatuna na rapi Tante sa pulay mo. Insyaallah. Alhamdulillah tahamwa. Sudah mo di paya lokalisu. Sila-sila malapit ka na niya kung malapit ka yang kaya masayang pangalatan. Selanjutnya ang kasewa Pangulo Ali bin Abi Thalib nalili pancaramay. Maka dahil Pangulo Ali bin Abi Thalib man aqamat din agar watin taton ni agamay. Dega pancarama mulai jawab ni. Maka dahil Pangulo Ali bin Abi Thalib pancarama bawa iku-iku. Mupadomo-domo kita dia mupahan ni agamay. Karena kasewa waktu nasiruntuk Pangulo Ali bin Abi Thalib si bawa Hasan al-Basri. Maka dia Pangulo Ali bin Abi Thalib man aqamatin ano watin tatonya agamay. Maka dia Pangulo Hasan al-Basri iya watin tatonya agamay. Yanari al-wara agero sipak manini apa bentengnya manini mana ipakampong ide na sibuk patadesa. Bentengnya manini mana pak kampung ini na sibuk polisi, dia nagagalisan na penjaray. Magi balik nasa makilulungan na mega tau dia na manini. Dia na kada halala halulu na
pegai syubhat. Tadang pengaka. Biasa lalu tahu memang pengewat gara-gara pau cibatu. Biasa mah pengewat tahu gara-gara lese. Biasa mah pengewat tahu gara-gara tanah si jaka magai dena manini. Tadang pengaka itu. Biasa tahu memang ini mak buani pauku. Sisan nama dan erwana pau nama teka ko balik bola. Ite ko balik bola dan andre balik bola macai. Mak pengewat na TV si ko pangadilan gara-gara pau si batu. Maka deh agama tanah kumadan na buah na pau kumatek kari pasirin na balibolay, apunan na balibolay. Maka deh magis tas na iya pun na batanna, na mo ini pun na batanna, na kumaten kari ko balibolay, apunan na balibolay, tanda na apunan. Maka deh nelawi, na mo deh nelawi pa anun na, ini mesti nelawi na rekomero kimanre. Jadi prinsesnya na tanang-tanangin tongang gidi pun na batan na narekomate kari pasirin na balibolay apunan na balibolay ritujun na tanang-tanangin ya mo ritujun na manungeng lain kama na siya ko kimampuran leolo natin niya kada mate ka manung na balibolay maka tawa ko na yun maka na ustasaw na benin lain ni maka na to si balibola maka na ya ustas maka na kamagi nasa pene naman boleh mati ka kumulay. Maka na ka machicharo ko hatu mana ka pene na balik boleh mencili. Mana? Sila suruh malabih ka nanya atau malabih ka yang kaya masih ko Allah Taala anini kibu tadang pengeka. Biasa lalu ibu-ibu na repon lalu pa baluk ka gima palanca lambaje nan liladan na waja japur si camani. Magi na macawa. Patambahan awan, mas tambahan, patambahan yan itu patambahan maka sewalan tu, yang mana ku pasai, dari ku sinuntuk papalu na pangalime dari sisa si pak domo, sali na wajuta ya 70 sebu, maka dari 50 na sebu, maka 70 sebu kasi dia na rapi modalana, maka dari pangaliwe 50 na sebu, dia na ganyan duiku, si sana medek pangali maka dari tanah di tanah di 50 sebu. Dia na rapi modalak na nabalumoy na wajay duwi 110. Dia na ganda duwi 110. Tadang ka sifat dumo pangaliwe make dia ada sifat anini. Yang kedua nasa pengulut tani bin Abi Thalib mampasada di agawati solani agamai. Maka dia pengulut Hasan Al-Basri yang itu sifat manguah atau ma'un. Itanay kurutta maka pegay na jasanya atama ang sipak mangwa maka dewi kurutta na iya jasanya sipak mangwa yan narito dan wangiri agagan na tawid contoh waktu kudet lolo ke mamulu boleh pak ibu lokak ko sa pamparu sa lojampu maka de anak na matuaku Andre ki yolo na pajoka maka ada ajar ya Andre pak biasanya kau mamulu ki paling banget ki Andre kita maka ada guru tak mangu atau ya bu maka hikmat dan wangi di agagan dan tahu jadi waktu kita sadar aleta apa ibu dari ko ang kamu pari atita cikabati kanuku mat dan nuar di agagan dan tahu dek pana ibilang isoku atau matapun sila suruh melebihkan dunia atau melebihkan yang kaya yang masih dari Allah Ta'ala hidupkan sunnah Rasul aja na to mabela angkat dia sibuk ima barasanji giling mato de na ipaha peko cara na melo ipaha na sibuk ni batu pa ima ma barasanji burane sibuk to cerita kiri kanan jadi ero pa ima tadampa ka pa ima na kung kahade kue dari kunobi kita ma barasanji pagakume man yolo maka da melo kita men kalinga yale kana de dari kode lo mengkalinga joka ka bacaan ki dari kode melo mengkalinga aja na joka ko na ulay bacay pada boy aga gunana joka ki baca kalau turun pusay dito ka mengkalinga ibu aja yo ta macawa ibu makoto magi ibu ya minta ko na baca di kuaima Allahumma ya basita paduangan na barasanji tudan ni makada amin apa paduangan na baca pa imam ada kau sih pego ibu nak kena baca doa Ipa sibuk sapa sona kajuna ini aku bisa jadi na dia ada asanku puji di sana ada sibuk
simu. Akan ada bawa nih, amin. Muntri pihak susuk na tuh. Bagi na bacawa. Biasa gini ibu. Jadi mondro. Alina nadakan na. Peko gini lolo na baraka na sa lawa. Yung kusot ni para sa jimega na yan at papangiwaki na kaday kita webit Magi na kaday kita webit sibuk ki mamulu yung kusot ni mega, sibuk ki mabarasan yung kusot ni mega na kami kalingay. Bahkan ang kataw lebih parang lu barasanji na baca kurangnya. Yang kuat barasanji melo na pegaw, na ganda duwi na kalaman na indra. Padahal ang kalau baca kurangnya lebih malebihi. Magi na kada kita webit hindi matopak ko ya deta. Makanya nanti ko baca pa ima pa doang akademi amin aja musa paso. Sila suruh malapit ka na niya atau malapit ka yang kaya masaya mo kalata. Malampi-lampi ni. Koniro ni. Koniro. Dito kata caw. Alhamdulillah. Depa. Menyaman tu ini Pak Pendaki. Yang tentu kami ni. Tomara kesimpulan makanya. Yaro tujuan daripada pelaksanaan Maulid Bapak Ibu. Ya kulle ni baraku amang angkaki pati boleh nabita imma di ilek matata imma di ate adatta imma di bateta marengkalinga atau na atita yarega masuk utama na pasee yang itu sebenarnya tujuan pelaksanaan Maulid. Maka damagay namoni mamulu ki aswaso narikodeto maperejama padongkan na muluwi. Namoni mamulu ki aswani narikosibu ki lobot tinede to masampajaloro de gaga gunane tu kota-kota itu. Apa katongan tu? Sibu maparuga kalaman na de na sampajaloro. Kadang pengekaimu inilah kenyataan yang ada. Namun isibu ki mamulu aswani dari kode na topaja mangkaga manimulata dito ga aga guna-gunaan yung radul a'malu bani adam kulla yawm asnain wa khamisi ila polo i amalak na anak apo na adam tungkol asona asenek si bawa asona kamisi yuqbalullahu liman yasha na inapa na tarima ni pangalatala amalak na anak apo na adam malaikat nong pada punya amalan anak pun Adam gangkan ng membre malaikat TV amalae maka dia po Allah Ta'ala utrukuha hazaini salay amalan na yatu dua ito maka dia malaikat imagi po hatta yasta'ibha iya po mupendrengan ka na rekusewa ada si bawa bumbit na bagay kung mo si bumbit ko di na sewa ada dito gaga ang kamu pa inna no amala na yu'alliqu baina samai wal ardh dari makwan na narito pagkasingi parungat ta padata rupataw pagkasingi ilet-ilet ta matata magi nabita italla itaw malabi ilet matanna alay kalingana dan julinna atau atinna ang kamana iibila pagkasibiyan yamo iidi ibu napi milet matata madosa ni Burane wembi tabakun rewen lalasi sama tanda apalagi mapunco-punco cedek sularaan ang kasiyasat calana hawai agapi calana wahai menre cedek kopopan aduhai menre tihahai namun stase na solang itu itangay tomado sa day itangay na wanaway masolame Anini sila suruh malapikan niya atau malapikan kaya masih mau kalatala yang terakhir. Nah, yang kemakan ini terakhir maka kecil itu pada tinggi. Pancampuran tau di kata nama menggawita je. Dito pagacakan udah ibu. Dito pa. Alhamdulillah dito pagacakan udah sandrita solo bineka. Yang terakhir, iya biasanya amalan soleh dua patut dipegau na inapa dibilang amalak madece. Mega tau sapa apalan na pagkasibian na sampayan na din na lulungan ni bagay makasinginiak na sala carana.
Mega tahu sapa apalan na puasa na dia nolongi, maka singi niya na sala carana. Mega tahu sapa yang apalan na pasirkana na dia nolongi, maka singi carana sala niya na. Pakasingi nyata, pakasingi carana, napi ibilang amalan soleh. Innamal a'malu binniyat. Maka ada pakasingi nyata, tungke pangkogat tatagat tumiri niat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hamma." Niki tau pancaji akhirat sebagai tujuan hidupnya. Ja'alallahu ginahu fi qalbi. Ipancajikan ni asugir di lalat atina. Makanya dari ko angkay palau ibu ipegau bapak-bapak angkay ipegau anya kita sabab anya akhirat. Aja kami tahu papedale ko pengalatala, pura rapatan tu pengalatala. Akhirat ini akan insyaallah maceli nona. Maka itu Nabi tak dapat taruh hadisana. Ja'alallahu ginahu fi qalbi wajah ma'asyamlahu wa atat sundunya wa huwa ragimah. Aga batuanna. Maka dari ini kita maniakna sabab anya akhirat. Isogiri atinna ipadepungi cinnana na inappa indiviren lino dalam keadaan hina lino itu kai widena silade mapalau isogiri atinna ipadepungi cinnana bagi na mega tau masusa pada tinna bapak ibu mega landa dan cinnanya. Makanya wa man kana di dunya hamma niki kita pancajilina sebagai tujuan hidupnya jalallahu fakrahu fi qalbi dipancajikan ni akasia singa di lalan atina na inapa ipasara-sara cinnana. Namo apa juta gaji na siula teto na ganna magai megalada na cinnai. Namo 500 bisa pu gaji na siula ganna to magai ipaseki cinnana. Makanya makanya guru taki haji ambo dalle yaitu na rekolino yon rutu melo kulolongan ke dia sangi asan dengan lino bate mubawa palakpo i alemu kule di cinam na rekode mulle palakpo i cinamu aja nang kamutajan ni alemu basannan ilino. Makanya Rasulullah bersabda yaitu anak apo na Adam tuli gora-gora warang paraku iweren ngisep di bulu kulawel na melo kopi na tambe dua bagay na sabak makasih asi atina. Sila sana malapika na niya tumatawang malapika yung kaya masaya kong alatala pakasingin niya at ibu biasa ibu lo kamachellet tumalasa ni lumasaki pakasingin niya na lo kamachellet tumalasa tapi ni si Rera balikulana apa yang terjadi leturi lumasaki na pongat tanay tumalasa na puno macharito masih bawah nagan kumana sa isa tawi tadampeng ka maka itu ada na nareko kamachellet tumalasa nomor senti aja tulita na ito malasay apakah to si bumakutana ako tali masih bawang kada jiro bicara na tas senti malasaga ki ipatisi ku pekogan ulay demis segisan na mana dua ngasoni siaga ni pala impus tama namo impus na nakuta naman na to maka na ito pandritata ada na to machellet to malasa aja mutanay lasana to malasay magai ajak kamma na matu dia rola sai masiri ipawi yare kana reko na pawi wadi ni masiri keluargana malasaga ki ye calo peloka masiri keluargana. Yang kedua tiwi ki paduangan elo duangan ni macap pa malasai. Yang ketiga tiwi ki dui ampelo arengi koro keluargana jakam mana melok beli papura na lena ganda duina aja na to sibu TV me pamabale si TV me pagolu kamana lupat na bubuhannya susu gola na TV mana aja na mangay pangunran na maso makasimya na sale carana kato kalolo kuboni lomati katatane marua maloleso to pas melomantik kang kanene sande na mataruna kata ni nene na patik kay macay nene makare kan lumagi to macay nene sila ta patik kagi makare nene tanya agan na sila lupu matik ka na patik kasi kan isu oso nene matik ka. Saya kira cukup sekian. Ada Allah wa yakum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh melebihkan dan niat untuk melebihkan yang dari Mesir Allah Ta'ala.
Namo muare pengalatan dan apa barak kaya serutu ketayewi waniwi. Dari bangkuan dari itu pada loni mai pipapa lagi lima bapak cinta di pangulo hati macino tak yolona pengalatan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min 'adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.